Her lidt længere forud, der kan vi se den sorte diamant, som åbnede tilbage i 1999 som en udvidelse af det kongelige bibliotek. Diamanten den er tegnet af Smidt-Hammer og Lassen Arkitekter, og så er den beklædt med absolut glat granit fra Zimbabwe, som får den til at skinne som en stor sort diamant, når solens lys ellers reflekteres med en rigtig vinkel ned på vandoverfladen. Inde i diamanten, og i det kongelige bibliotek i det hele taget, der finder man 725.000 bøger og omkring 30.000 manuskripter. Here further ahead, you can see the Black Diamond, which opened back in 1999 as an extension of the Royal Library. It is designed by Smidt-Hammer and Lassen Architects, and it is covered in absolute black granite from Zimbabwe, which makes it shine as a big black diamond when the light of the sun reflects in the right angle at the water surface. Inside, you will find 725,000 books along with 30,000 manuscripts. Hier vorne können Sie den schwarzen Diamant sehen.